tuntu ma chuan defense item kan soi ve thungang attack le magic kan soi to a defense item kan soi le defense item a chuan in a bul tanga to thang den an do dan ka soi thlama yanga rom ha sai ka soi thla photanga dota apia ro hi ka soi thla lenga ti chuan in shia thiam all zogo me tro defense item a hian chitam ta khoma regen defense a oma physical defense oma magical defense om boka chuan ti chuan in magical defense magic mage ang chi te magic assassin mage assassin ang chi te mo mage fighter ang chi te counter tu tan an ma ni lo do le tu tur ni ta ni an ma ni ti khal tu tur tan tank khau build ani bera chu tin chung tank build ang te te an defense kan ti rual chuan passive te te nei ve a chung lai chu amal maling kan soi fia thla anga masa bera chuan blade armor lo omani blade armor hian 90 physical defense a pe a tin deals 25% of opponent's physical attack as physical damage to an attacker when a basic attack is received titani chumi amja chu he blade armor kan nei reng reng chuan enemy na minron khoi na zong atanga te a amun somni panga 25% angkha anmania alet vele donani chu engtianga le turme kan skills atanga anron khoi na ni lovin basic attack zok hetia skills anron kap emo lam ni lovin hetia directly anon sat emo anon kap ang ji demo anga basic taka anon khoi reng reng akha physical damage ani to phot chuan anon physical damage khoi na dana zero zel 25% kha anmania chulet ngor donani chu physical attack damage crit damage ni lo mo crit damage chu a counter lo shim da physical damage ang chi shim chu a counter ani for example me han soi taila cloud te badang te heng chi te cloud te hi an alti line emo an physical line badang te poni tho an physical an ring ema tin crit damage nei mi alawan ni wangin an mani hianin an ultimate te han man lai te hian blade nei hi chuanin anun na tamwak lo phei chun an mani le mani anin ka plum thak the ni tuna hian tank hian hemi hli rebuild phei ta se mo hemi hi build ta se enemy hian miron beita se la physical basic takin an mani le mani ain ka plum thak the ni tank i thi ma khan ama kha thi dei the ni chu especially chon kimi ron la ta se kimi ron la ka chon physical ron rina wangin a physical a khoina zonga zir khan nge ni ama le char wangin kimi te ang chu hp nei tlem lu tu kan ni xbor ka nun na chan ve a shil tel lo zong anun na chan ve ai po hian kimi full nun na hi atlem zo ka wangin he hi patni nei phei chuan ama le ma hi ain kap lum thak thei mai ni kanin do to pa mi rong kap sela ma thi jok tai the ni chu eng wange kan ti chon he item wang hi ni ta ni chu wan chuan physical attack nei chi reng mo physical attack crit damage ni lo hanabi ka soilo Leslie te ka soilo critical damage nei chi ang chi ka soilo rim ani Bruno ang chi te crit damage anga build chi mo se physical anga build chi cloud kan ti te badang kan ti chi te he ang physical nei chi reng ang chi mo howi a counter ani chumi tan chun hemi hi ngei fa lanom ta Johnson ai pek chuan a shield tipung tu atangkai ma tin a passive shield mo tin engeni Beleric effect chuan Beleric chu kan share passive mi in physical attack mo basic attack minun khoi shim chuan an mani kha achulet charchar ani ama hling khan khami chulet a khatina le zual turatan heng blade armor te hi tangkai ani chu wang chuan enemy in kimi yang te cloud ang te anon nei chuan earlier magic pema salavin hemi hi build ma saberi la buzwa chung kan balance zone ani buta khan physical la lovin magical defense la thungila ti chuan a first build a hem blade armor pe mak zel maila chuan a second build a magic defense kan build chho thung don ani tiang khana ti ve theita ni chu I counter to gron so chu Thunderbelt is on 800 HP pe ha mana origina hey mana he deu kan ti Franco te ang chi te mo heng ho he an ngei ani an mana ti tam turin tin CDR an nei boka 40 physical defense pe magic defense in lovin physical defense pe so after using skills and basic attack extra 2 damage equals to 2% of the user max HP titani then the enemy target and their surroundings units all take this damage and are slowed by 1.5%. This effect cools down every 1.5 titani. For example, maya Frank Coilo mangta I hook tani skills mangto
skills siman to jon annexa basic taka iwa khoi skills ni lo basic ka iwa khoi khan true damage apek pi lama khanin an mani ka ati muang don ani chu ama mai ni lovin ama bul na ya misual omte po kha a effect tel vek don ani chu a that em na chu ipota franco in I alti ni chuzuya second screen ni chuzui le a basic in han khoi kyote a thi shim ani chu true damage ani na chana ni ta ni tin heng hi carry te ang ta hen an ma mo ani mana an he a tin mana an he pela ma hen unskills an mang tang kai enge skills kan ti chon ultimate a skills a pe a second skill a chet zeu te first skill a khoi te heng reng hianin an next basic ka true damage a pek te lawangin carry ang te tin aldos te pon an ngai tani chan chu aldos su a skill sin aron thok phei to a first skill activate sa aron chut che khan a nek che a physical a chum che a physical damage mai pela ma han true damage a pek te thina wangin heng thunderbolt te chu I atangkai ni khang tan khan tin I mana he uchuak ang chi teng anga hian pe ka tha anma ni tikhal le nge ni tikhal thosia mana regen thosia tan mo I franco ang te mana boot kan pe thina at fu lo mana boot pek lo tur first build ta he hilak mai tur ani guardian helmet chon nun 155 hp anun na pek pe lama hian plus 100 hp regen na pe ni hey tha em ani regenerates 1% of heroes max HP, eliminating enemies heroes regeneration rate at the time. While assist raises by 0.2 up to 3.5. This effect wears off after 5 seconds of the hero taking damage at the time. Jetsu hetil hit hat na chu nun na tipung tu ne guinever henka build chin don itu na hena. Nakan lokang atho dan kan sia thiam thei nang khanin Guinevere hen damage kan lalok don ani tuna hian I regen type hero le teng shim hian an nge ya an nge em ani he item hi hey damage illa ka tanga second nga nuwa khwan inun na khuran ti pung le don ani khu kan hu thiam pung char mai ni khu hongai khelo min siam thei tu ni item hi to dewa ma se teng hian nge em anun na hi ti full thak thei ni uranus ta pheizu mo chuwang chuan damage iwala ka tanga second nga nuwa khan ti hian inun na ron ti pung dona hongai kherlovin leita pheichon tangkai le zol ani he thil hi HP rin chan ang lutuk ang chi high loss te ang pheichon an ngei le zor ani he thil hi tin uranus hian nei pheichon thi thei lo mo ti tur ani achan chu a skill zong in regen type nei veka a skills a cooldown lo lai pon enemy tangkhan second nga vel han tol son hlekla anu na khalo pung le veka chuwang don uranus te pheichu he an nei chon tha thei lo thluk ani chuan oracle hian HP shield absorb ani pelama hianin I HP regenerate effect 30% in apui ani je chu regen type lo ni ta se khufra te poni a passive ron nun chuan zombie le khan themang te ka thlo phaya misuala wa fuwa khami kharon let len anu na tipunga tin minotaur te a second skill in nunna tipunga plus 200 apek ang hi tin high loss te po ultimate an man laya athil pha pheya khan adin lai chan anunna tipunga khami ang reng chi nunna tipung thei chi skills an nei reng kha awa pui don ani he thil hian chuwang chon he thil hi kan pek hian plus 200 a recover minotaur in kan ti lai khan hemi item anei chon plus 300 something te nei dei te tani chuwang chon a regenerate kha apui ta ni chu 30% line chuwang chon oracle hi a tha matin enemy in shield absorber esmeralda te angan nei chuan ethina shield pack arem thin lo wangin aya te pokan mang thin oracle hi tin cars helmet ne te po tang kop chu nakina ka soi fia chawang dominance eyes su enemy attack speed mo a reduce ani eng lo hian enemy na an karan zong hi ati hniam ani mo an karan zong hi ati hniam ani an saran zong te tin CD reduction hi 10% apek pialama hian 500 mana te pe 70 physical defense ape bokani he thilian tunma chuan he thil hian in crit damage a block thina tuna chana ni to lova anon thlak dang lo ve hleka item te po hi chuan ma chuan critical damage a block thina tuna chuan critical damage aya anon da ta ka chu enemy attack speed ati muang to ni tuna hian dominant size hian brute force breastplate chu 770 HP pe 45 physical defense apek pe lama hian
Casting a skill or using basic attack will increase movement speed by 3%, physical and magic defense by 4, last 4 seconds, take up to 5 times titani. Skills iwa man emo basic attack iwa khoi khanin yangani itlan chak zo kha 3% ina puichea. Tin I physical le magic defense mo kha I shield te armor te kha plus 4 pe boka. Chu second li chunga ta na ni. Heng hi chu fighter chen kha thian an mo thin and tinan san angte aniamo heng hawang si skills manga miwa be chi te mo basic attack miwa sat chi ang te mo heng haw an mo thin ani. Chon Queen's Wing hi chu life stealer zong mamo katimai ruby na mamo I alucard na mamo tin I laila thleng hian I han peila thi theilo hian a siam thaini laila hi chan chu enge kan ti chon laila chu zong kap thui berani aya basic kap thui nam lova taret pon atanga taret be theni awangin chu wang zuanin I hengang te hi tikhal tu tan pialama hian anma ni engeni thi har tura siam tu ni engwange kan ti chuan 15 physical attack anaya 1000 HP pek pirama CDR pe tin englo a passive hi reduces damage taken by 50% atitani enemy khan on khoi sela a damage kha 1000 ita se 500 leka damage kha I receive donani chu engtika ngai kan when the health is less than 40% inun na kha achan ve aya niam huna chuanin I physical lifesteal kha 30% laina pui boka wangin laila te ang chu an thi don trepa 50 thi don trep hantila an na chan ve aya niam chuan an damage receive reng kha 50% so an receive pialama khan physical lifesteal 30% laina pui wangin lifestealer hi chon an mamo emema ruby po nun na hi 1% po omse alti invoi khat engeni minions wave khat thiwa hook sela anuna ti full vek theni he thil hian engwangai kan ti chon ruby passive chu kan thianga 125% spell vamp mo skills atanga life steal nei ta ni ruby hian item atangin 40 plus endless battle atangin 15 ti chuan a total passive in 200 plus physical life steal nei dei theni ruby hian chumi pui turatan chon chung zong chu 30% a pun theina turatana he wing si angai ta ni tin alucard te poni thawang chu alucard te po anu na tipung tu ber hi first item zo antina na endless battle ila blade of despair to damage dang build mine he han build keula ithi don trap inu na tipung vak tu turatan he hi tangkai ta ni curse helmet hi chon 1200 HP pe HP ma mo sang ho hero ta na tangkai emema teng ro rawa entinan high loss sang chu amana polo zo ma se HP hi mana angari na wangin curse helmet hi tangkai emema tin he curse helmet hian damage anei ve awangin gato kacha te anga hian han petaila entina me tin high loss sang te poni thawa han petaila Esmeralda te ang shield absorb chaklutuk ang chi anon kal hian high loss hian second skill tinung chungin han first skill se Esmeralda hi amalema damage in pezungzung mai ni engwange kan burning soul ania deals 1.5% magic damage equals to the max HP to nearby enemies per second. The damage will increase 50% to minions atita omje chu I kanbul nai enemy te kha an HP a maximum azir khan an mani len mani anin khoi na don ni Esmeralda te ang regen chaklutuk an regen na salutuk an regen zong po shield cha chang thei ang ho ang face an hole zolani chu wang gato kacha han petala he item hi second skill in Esmeralda han khoite ab nang maron attack na lama che khan amma kha ain khoi na chiam mai don ani chu wang heng hi khang ang hero counter na khan athale zol emani curse helmet tin teng pani kan neya leiner kan in dei silova teng pakhat zoka solo ngai hlo mai van doi thak takin entina na assassin mage le kan lata chu teng na kalpuya mita assassin na kala mage na kala top veng tu tur fighter kan lo lak thei ngira teng pani kan lo la lak lo si khang ang din huna khan teng ka solo ngai chon he item hi laila len kan clear chak ani he item mang hian anti-grace anti-grace timeng ai point ro se kan tong ani lova 920 HP 54 physical damage 30 HP regen pe boka anuna tipung la theya tichuanin he hian when an enemy hero's attack reduces physical and magical damage by 60% this effect for 2 seconds take up to 3 times atia a passive in ti chu enemy na anon attack don che khan an physical ani mo magical mage type poni se
an attack kha 6% in ati niamani anat zong kha chu team fight a tangkai em tank kin nei chuan kan damage dealer te anon bei dona pau khan an damage kha a reduce sak ton ani chu tangkai em ma tin HP hi pesanga high loss kan tiang chi te he an ngei le zor ani heng hi Athena shield chu kan shelar vekanga Athena shield chu 900 HP ne ya 62 magic defense pe HP hi 20 plus regen ve a chuan gets a shield of 170 to 1150 points every 30 seconds. Shield absorption amount grows as the match goes on. Atira he item in aitir hian 170 chau shield in ya mase a raisela asang tial tirani tichuan I 1150 points thlengin I apung theida ni chu I second som thum dan zela I shield ta khar nam don ani I shield ta khatuna khan in eita kalau neita khu shield ta khu ka nei cool ta ma se damage ka receive tlat maya zong ka shield ta kha zo tlat mai ni chu aron omle hun tura chu second som thum nu kha shield ta kharon omleang lo ngak lok chin ango second som thum eng ma ti sana ngai lo theng ka wa ko lok anga second som thum nu khana shield ta kha aron om vele mai ni ma te khan chu shield ron oma chu I gamer rei po le engeni aron pung ve tial mai ni kha shield ron om te khamo ku ti kon second som thum nu a shield kharon nei vele mai tani maro chu damage kan receive khan I ku a shield ta khu zo hun huna ti kon above ve tani hei hian magic defense pack pialama hen shield min pack hi tangkai thina amaro chu esmeralda te ang enemy anom chuan shield absorber an ya shield an hi pani chu wang chuan lak mi lo turani mo shield nei chi reng chu lak lo sham tha uranus sang te hi esmeralda tan chuan chaw ani ringot ani chu wang chuan in I kan drafting light te po in enemy a engeni shield absorber an omem mo emo I life stealer an omem khati angzel khan enemy zira kan draft thiam thei zok nan I enemy kha enge an ni kan shet pelama hen item hin engting kan counter rang ti lai ha kan shet thiam angai ta ni uranus te I shield nei thadeu deu I lo pick to engeni lolita ang te a passive shield peng chi I lo pick to lak lo ma se enemy in esmeralda ron lakhau maya nang ma counter tum chain chumi iwa counter let nan jon I hero in a zir to lo meo wangin I item passive manga iwa counter le tanga ya wangin chulai chu esmeralda ten anganom chuan he shield hi lak mi alo turani chu ai chon oracle te polala oracle le curse helmet te po hila zok tala a counter thung tani chulai chu kan non soifia le zoi lokani chu chuan next a chuan immortality hei chu kan shedar tlangin ka shia tro immortality hi chu soifia vak pongai lova 800 HP min pack pialama hian physical damage tun ma chon magical damage ani thina kan she phak mo ka shela wala reivak lova tun ma chon magic damage ani thina ma se tuna chon late game amhan kan thata wangin late a chon magic ai chon physical attack hawan den to thina chumi wang chon in engeni physical anon thak ni te pona shiata hei hian in second ni nuwa I thi pon a recover engeni at kai thole che a kai thopi ma che hian HP ka 15% in aron renew le aron ombel le a ti chuan chumi a ombel pialama chuanin engeni a ombel pialama chuanin 300 to 1000 points of damage khami lo hip theina turatan shield ta pezwai chani reilote second thum matan lekhan ti chuan hei hian second za somriat nuwa kha khami kha man non theidani he item hi inean lo that che an tha che ron nun nuwa tanga second za le pariat za somret nuwa aman non le theitani item hi toilet armor chon 1200 HP mo sang lu tuk hero na an ngai hei 400 mana pe a kichuan 20,000 crit damage reduction pe to tani hei tuna ri chon kan mu thei china chon ice dominance nei thina ice dominance nei thina ma se an lo pe ta ka wangin tuna chon he thil chi hi enemy critical damage nei angchi counter theom chuna ni tani amaro chuk lak hi a hlo lem lawa chan chu enge kan ti chuan ama hi item hi to em sang ni som thum pali lai ni a teng tan chon ange ni item to takani item re hian enula 1800 1400 ti chho vekania chuwang chon he thil hi chu fighter te po hen laila poi reng lo engwange physical damage taken will not exceed 900 points to the CD is 4 seconds atitani chumi om je chu physical damage I don reng akha engeni secondly dan zela khan physical damage I don reng kha zakwa point zakwa aina sang thailo shim chu wang chon voile khata an that thailo chati nani chu he item nei chon burst pupin ron lut ma se physical attack ani chung chuan
hemi inei box hi chuan an that thei lo che ni ti chuan 900 points so damage idon miao don awangin ti chuan a hnuwa second li hnuwa kha kharon activate non le don ani chung chu defense ho big chu ni mai sela tro ti chuanin I jungle rom le movement hi chu a hlomin video khata karon da anga khami big te khatun tan chuan du tok ila hria thiam lawm le comment lama kanin zot le anga ti chuanin lokin ka soi mai don core a build dan te ha kan soi fial le lok teang movement a defense one tank regarding awangin movement ka soi tel angai mathei lawina soi tel angai ama sabera warrior boot emo tough boot emo ilak chuan tough boot ilak chuan magic ania warrior boot ilak chuan physical ani thunga chuwang chuan tough boot ilak masak chuan magic ipe masa tina ania inex defense a chuan physical ila masange ngei turani adota magic in ichun zomanga adota physical in chun zom lenga dota magical box ni chun zom leng ta topa chuan physical in topang emo regen in top thei kha kha thu thu han en chiang o magic physic khuti khwang ka biltani hei hi encounter nge kan ti jan engteng ka polo mang ta ngila for example kimi te encounter ni tani kimi emo cloud emo anlo neta badang ang te polo neta sela ka ang earlier tang counter theinang khan magic ipete te a magic ipek nuwa adot le physic ipek do wang ani san chu hei hian kimi te ang kha counter wangin ama ro chu tiang ni lo hian I bil thei bok tani bil dan tlang lon ka ti tani chu I kimi te ang an om lem lo chuan apa nga ka bil dan a chuan movement a hian physical defense Athena shield mase ka soyang kan Athena shield hi esmeralda om hlau chuan cars helmet kala masa cars helmet amaro chu kan soyang khan I high loss te ang chi te I damage nei ve chi second skills main damage an nei ni hengen at last te ang te heng te chu he pek masaka poilo khop mai I maro chu teng tlang lon build da damage nei lem lo teng ngor ang chi tlang lon a chon minuto ang chi te hegan langa physical book kala don wangin hei kala mayang ti chuan magical oracle kala le physical book kala khun chon hei poi kala dei thei to alei to viawang hemianga chon ti chuan in ala sai te ma chon regen te po ka penga dule physical defense po ka pek belanga dule magical po enemies irin ka khachu ka ti dan tur ni tani chu tank reng kan built in magic in I build chuangu physical ka build tan chuan magic in ka chunzomang physical in chunzom le magic in tiang khan kan build thiam angai chuwang chuan item hi kan thriat chen angai tin ani chu he thil hian physical nge magical resist ti kha kan thriat chen angai wangin game kan play ma reng in tanker tan chuan equipment book atangin he hian enge pek ti ha canvas sheet chen he poimo pe ta ni kalai te kha teng build dan bi ka chuan pattern a chong karon soi ani chu minlo subscribe minlo share sak turin karon ngen le cheu ni viewers te kalom lu tuke